Nag-YouTube naman do. Sa dulo do, takana sa dulo do ng dating lang. Mo ilahara, Allah. Ang ilama nagagapaluloy. Sa manilo ng sibalita, o ang ilamaulaon, ang hanama nagagapaluloy. Okay, why? Pasanon namin maulaunod to mo. Mulai ibang minon, saat tumasok, sa pinilisay, di di acara pertuaran di Okulikan Dulio. Orang namin doon sa paruan muna. Di ako ang ginuli namin. Ito ang pornyadi, dokor sa magdumi. Jadi mau lihat tema, ihamu haharuli nami peparan dokumen siang apa lapang di masa tahunan pakai nami ang idolibu ketua kerja di Johor Poras Patuji peparan dokumen kajubun nagabi pasinagun di ulota di bagasan sadado gabi majalah Horas. Jadi gabi siap tu dina Horas balik tang mabagabe tu madal horsita duan arit tado gabe ala nung atakas sita masih maululuan raja ni domas tahuta jumulo mahami madok mauliate tu amatta namar tua de bata siala di leho do benefita salupukna hahibazon boy hita marfumu di bugoni alaman nami raja domas tahuta iman dua nami dari nong salpu nunga kuli mataniari diterani raja di domas tahuta lain duduk do lain siapurna lain huta lain do diangkat berdotomna mayang semua dia raja di domas tahuta bolo nama dua saya dan dua pokok nama tudongan akan nama dua dijalani raja di domas tahuta nama nukum mahami song nari semua dia mana masa di luar tahun diangkat di berdotom molo di luar na asing adong do na batu bahon masong sira bomanis ali adong do naman dok ito dinamani siya bulan yon raja do masota tuturi hamuna hami ubadar utama pero hamal bahami raja do masota estem sian orang nauli Jadi anggo sido hono nami takasma pebuhamu aha masulota di ari pasubun sirabe mansima baik putih basian kami estem mulai mau lihat tema raja di domas tahuta hati diora bentul rumah pemistoran raja di domas tahuta cuma takas kami itu ditirai hamuna di udok puna sirabo manis mati raja nabi mau lihat tema raja di domas tahuta ia damang dokteran dus situa bebak bahan manam okulidak tubuh maon tanggal 10 itu bulan 2 tahun 1945 tuhoma di hari nang salbu marujuk gulu madamama titir do marana titir marpur nunga marpohok kusian anak laus marpohok kusian por disat kabi hamis ya purani hasbuton ubang ido kami to una raja itu masauta iya gorni ulonta yari masugot ima pulau Sarumatulma raja itu ala naum sitok besa lubukna dang nagabiadong dobe si sarikoni damangon ubang ido kami gorni ulonta Sarumatulma raja itu masauta obe raja itu masauta ubadar hokai matu hauna tiroi hauna baru nami gabe ma jala horas di pataria kamu nakin di ulauta di masukut ulaun sarau dua ala nunga sikop sudia kapo para ni dua bilang besia kami sedang asauda di panologi dauli kami ada penak pesongan di pasal tahu lauleta kok ada tanggapan ini juga ultima obbe di hamuna tulang nami rumah beak ulkor ni ulot masuk pulau Sarumatulma bang itu kami menirot donguna tulang nami rumah beak amang bolu nami papahat satu dulu kami amang bolu nak udah kata rumah dua nak ini amang bolu dari orang mau lihat tema tulang suang-suang ni manang tula hula nami abarita kiroy hamun nami tulang mau lihat dia amang baru nami amang baru di hata hukum naking Sarumatulma
masikok sudik. Tuh, mau lihat deh. Kubasahan kami matu bona tulang nami gultong. Oh, gabi. Tuburan nari stijak. Tulang narawak nami sitanggang. Hula-hula naman tinudohon, rumah bea sitijak. Kaki jalan orang. Hula-hula naman tinudohon nabi tugulu. Gabi. Suang-suang ini na pangaribuan. Suang-suang ini mah ng rumah bea. Sa hata Mahmud itu lang. Rumah bea. Suang-suang ini ng hula-hula na poso si Tumorang. Yan kami hula-hula na poso. Si Tumorang. Ito ama. Madulupin na uli ma. Kami di Panginoon muna. Ulaw sa rumah tua. Maulah tema di hula-hula namin na magduro si Tumorang. Upasa sa tama, tu hula-hula na magduro si Bolon, si Burian, rumah bea. O gabi jajak tuk nerot. Tu hula-hula na magduro sa gala. Boleh tema rajak tuk. Bukan dia muna boru nami. Dia muna boru nami. Sa tulok mahita, ulaon sa ormatua. Gabi. Jadi, buhara dyan nung astahuta. Tudia memusik urutatta. Jadi yang punung sa tulok maka hula Sabina. Orso kamu masih dia nampak yuci dahulu ka tersebut di mana? Mau lihat tema raja di dong astahuta. Ia marsugut. Adorak somopo damangon patupon nami ma acara keluarga jam sia tepat. Dari sakabi rohanami sian hasuto bolon. Mopo madamangon jam sia tulu bulu. Donga sapuluh ma raja di doma sauta. Tuluk tusi. Matatok tama tu pangulan ni huria asa di buhay ulota di ima di nam pramopon di damang opulinda dolion. Tusip puli raja nami tusip puli. Pasahaton nami manong tutulang nami rumah bea. Ima la pasahaton saput. Sipuli pasahaton nami ma tu hula-hula nami abarita pasahaton ulos sampai tua. Tusip puli raja nami pasahaton nami ma turaja no masahaton nami. Kau manauli ata nadenggan. Tusip puli raja nami pasahaton nami ma tutulang nami doho hula-hula nami abarita. Marusitahe mauna apapuhon tuhami parken lengong muna. Tusip puli raja nami tumbaka pumahami siyang ponani asuhuton. Marusitahe mahamuna tulang doho hula-hula nami rajay abarita mabayan. Tapi yang paling puli. Ala nunga acara keluarga nunga diwatu pahami jumulo si puli bersugut mopo penon nami ma acara mabuat tuani ulaon tusipul tuani ulaon marhatahu hati mahami raja nami raja nunga sauta tusipul kan marhatahu hati baru majaha jujur ngolu. Tusipul kami majaha jujur ngolu raja nunga sauta. Orang nami mamuse tutulang nami rumah bea. Doho uduranna. Suang-suangani ng hula-hula nami abarita. Suni mahamuna hula-hula nami sa di hula-hula na poso koron nami. Alay. Mulunum dapat jam sada. Marsibanganong mahita raja ni Domas Sahuta. Tusipul marsibanganon. Goraon nami manong kabulan ni Huria siyan kagabi. Magbayad tamiyang sipul mangan. Mangido kimahami. Mangido bangurubiyok kami siya kami na mardomat tubudo o uberi nang duwang soni ng akka ale-ale. Akka na markolong ni Roha tuhami raja ng masauta. Tusipul siya ni raja ng masauta. Matok mulian di mahami sa lubuk na. Korang namin mamuse sa lubuk na. Hula-hula namin na suhuwa kami dobe. Dihay sampai selesai raja ng masauta. Alay mo lunong dabo andong. Jam 4 sipul ulot ka.
Borong nami matulang nami do hula-hula nami. Marsitahi maamura jan nami raja bulun. Dinalako ba aku untuk kami pamurong muna. Marga bahan. Suang-suang nino mengaku mahami. Siap bola di Masibuton. Dusipun mengaku kami. Pakatong tama andongan tuh bangulan di Huria. HKBP no mensen. Ala nada bangun. Tung martulu puluh sekian tahun. Marulaw ni mana iman ni HKBP no mensen. Bisa kami rohan nami doa mah. Dia damangon buat nami doa. Tuh Huria HKBP no mensen. Jalan lasyan itu burhak damangon. Lasyan itu burhak damangon. Tuh bola di Pasogit buat konota di Pulau Samosir. Jadi di jalan ini amang jam 4 pulang lobi bola nami madam mangong tuh gereja HKBP nomensen bolo sakramen amang bisa kami hasbuton tetap duduk batang dihuda ma amang mau mengido mengelek mahami tu hamuna amang patita ng perhalado bolo betung surat di bahasa tabuna tuhami bola nami tuh huda nami Samosir mengatur masalah rohanami di sini. Jadi, mulutong adong jaka doman, domas sa huta, lumuwi ng akalyale. Adong doon uwek kami, songon, mobil pingilindusan. Mendaftar ma, tubo na ni Hasbuton, asabuy doon, tubo na namin, tupulo sa Samosir. Jadi, disipuli raja namin raja kawasan. Iya, harimon. Tu urus marsubut raja ino mas tahutan. Bolos tutulang nami. Dohot tuhula-hula nami. Dang hukulik kami raja nami raja bulun. Alay bolos semua siap pona tulang sahak rodi hula-hula na poso. Marsopa mahami tu hamuna 10 jari-jari pa 10 sedaw si majudo. Nungatung masalah rohanami raja nami raja bulun. Molo beri pasah tau marsubut. 5 lebar asa anggian las rohani badan nami las rohani kopi nami Tuhan sama yakka na manglusi kami akka di anak pemuda raja di rumah sahuta molo betul primar sugut di dongani bagas taulahut ada di nang maralama may raja di rumah sahuta song-song ni manang tulang nami rumah bea tulang nabasa na tulang nabuljuk las rohan nami gabi dohami anak pemuna Maria iya dulu nang kotor dinami raja nami raja bulun molo marsubut raja nami molo betung laus di haroromunai kuado bihami hamuna dari hulu bulu bihami hamuna las marsubut pasangan kami tu hamuna somon piso nagajang las ma rohani rajai tulang nami rumah bea suang-suang ni manang hula-hula nami abarita tulang na burju raja nami raja bulun marsubut raja nami mulu bilas yaroromni wadu bihami hamuna laus disima pasaton nami daus sihol tuhamuna pasaton nami tu hula-hula nami abarita las marohani raja suang-suang ni manang sibotot ta buwan di damangong marsubut raja di domas kamuta ia buwan di damangon korum positif kotak jurma raja di domas kamuta jadi di jalani raja di domas kamuta satu tonggok kami alay ina mana masa sonari yang pola spekulasi kita pakai kering nama sonari yang sudah menggula konon ada yang kami nama dok atau kamu ditong nama gula konon alay yang kau diulau ni marsubut raja nomas kahuta nalahu melayani akatobongka pasakaton nami do hamuna raja nomas kahuta hamudo nahu nama aturbo marsubut dia ka ulau tai kalau di perceban marsubut raja tulang nami rumah bea patahaton nami matuhamuna odolan manang namar kodong ipal mapatahaton nami tutulang nami rumah bea suang-suang ini yang turun raja hula-hula nami abarita patahaton nami matuhamuna ulu ipal suang-suang ini manang tubuh tulang nami bona tulang nami kulto patahaton nami matuhamuna sopwa nagok sepona niari sa hula-hula na martidon sopa ma pasahaton nami kaya sopa ma pasahaton nami
do ulaw na poso. Suang songanima ng siya tubariban, pasakaton nami mamarsugot siya tulan. Suang songanima ng Pangulo ni Huria, pasakaton nami matulan. Si matua ni Boru, siya tanggalar ruko. Boru tubu, tanggalar ruko. Bere, tanggalar ruko. Tuat ka kumukumu, turajan nung sa hutang. Tulan dohot siang umasuhun. Suang jabar ni hasuton. Suang songanima ng akka bumubumuan pasahapon nami ma jabar nako. Dirintar songanima na bubog na resok kami raja ni Domas